Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakanhun ka balathung kerpang da ka Khasi Hills Autonomous District Council, ya ka balatep kum ka Forest Committee, haka arpunyo Tarik mentau Nailur arhajar kat kendai. Kalasyong jelang haka sin ka baar, banyatai Halor ka Indian Forest Act 1927, bat ke Draft Indian Forest Act 2019. Ya kani ke jelang ke bala penya du syongknor jong ni ke konhon uba Victor Rani, uba longru executive member jong ke KHADC bakmi ya ketnat forest. Kibat kidkhot ki baledon lang hagani ke sngi ki kentop yu ba BM Lanong MDC u Chief Forest Officer uba R Kela u consultant jong ke KHADC uba R Wanyang u standing counsel ke KHADC uba VG Kenta u legal advisor ke KHADC uba Robert June Kharjaren bat hakaju kapor u bolong ru advisor jongka MLFOA uba John F Kharshieng upa MPM Simle upa MKM Simle bat ki officer katnat KHADC bat kiwe de hakani ke jelang hakani ke sngi hadin balai tai sani ba ka jelang da kawai kasur kala shem ya karai ba katnat forest jongka KHADC kan sawan ra hakawai ka thop ye ki jing ajing mon haka jelang ka bansalong hakan riutrek u Nailur menta osnem arjakat kendai hakaba on sakot lang ru ye kilong he jongka JHADC bat GHADC ban yamir jingmot lang kawai Halor ka jingtho ka ban penkre ban pha seki bor sarkar jongka jella bat kumjo shaka sarkar jongka ri India Halor ka jingkerpat ban ompentrikam ya ka jingpen kala ya ka Indian Forest Act 1927 hakani ka jella Meghalaya namar ka jella jungi kaladon ya ka 6 schedule Jadi nilai ka bold decision na committee ba hinwa kila kinti ya ka ba kani ka akan kta ya ka jet beriu jingi mak ban kok la da kani ka akan apply apo ka state jingi kan kta sisya ya ka jelahi berkuai te nilai kila kinti ke ba ada meng discussion ni na baru kita membahas kila ahal kejong ki suggestion ki ideas kuno meeting le te hak bakaduk ni la shin ya conclusion ya kaba nakalen kejongi nim phala ya hadu mentangin phala man ai kano ka views ne comment ni la shin ba ya kini kekam kini committee kan sab konkret nama kebalang na do stang fi kam apply atau ka kini kan apply atau ka state ke jemi ni persan kila kinti ni bakumno ba yin apply na kalen committee persan apply ya kini ka napo ka state ke ji nama ba kuma fitir yang ni ya ke discouncil apun committee dah kawai pakai atkun ke Section of the Constitution of India ya berarti ke United Khasi Jaja Autonomous District Council Management and Control Forest Act 1958 hanya ke dulu ya ke board jadi discouncil tu jadi nak ketika dah ya ke bah ni nak kalian komiti ni lah kamu ambil sesi bagi ni siam kilat nanti bagi ya le kebalat ba kani ka kanam ta bat kanam tegam apa ka jela ka jungi te nakalian ka jungi ila shin ya kata ka decision ka ba nin ya frames ya ki frames ki box kumno ba in kinjam memorandum ya ka ba in I sya ka central government maybe through the state government ba ni ba kumno ba nidon la ka jong ka anma ba ni nidon apa koi pa ka schedule ya ba gila ka state ke ji ladon ka jingmang ba kapang nam taga state ke ni ya ba latih kom schedule ko dia ba pilati di bro ba yani la penkamti da kata te ni kwa ba kani kan pelak ini nak dikiki bro Jadi nak dikenal nila shin yang dikenal ba yaman tahi ni prepare no ya ki frameworks kumno bagi right memorandum
ban ai saya ke state government saya government of India through state government but ni saura apa kan next meeting the next meeting ni la ya dagari meeting ni la ya penbaik begin salong dia akan Rodrik September kita ini syong syok apa khatway baje tang ki members jong ke council kani ke committee jong council but hak arbaje apa in syong mat in khatlang ye garo khasi jaja kinwalang hak ni ka sni ju khasi ba ni finalize ya kini ki frameworks let's say kum nakalian mujuni ka this council will pass as a committee adin baka state committee juni kala convince ke ba gila le ki frameworks take also final but when is pass a government blessing ila delegation what ka government of India kata ka syong Halor ka committee ya ka bagi sa views na lagi don ka malet di haplet long bala kamut baro lightly di district council autonomous district council niya sign mang na jo kamang barangam but niya let delegation kumala pau SC nilai mara mutaksi ka la copy chairman ya ka resolution ke ba state government ni kala pas kala munjur nado usnam nado ka khat Tarik purun araja kani ka resolution juga assembly kalau Allah hadir kajian tho na district council na bro likely district council harus kopor aksina pada rah dan kendai buat hak raja ke government of Meghalaya kalau rai ban pass ke resolution ban seek exemption under para 12 AB kata dia kata kopor ya ka forest conservation act 1980 kadau kolong baki om bakaladon lupa hapo united kaladon lupa ka united khasi and Jadi Hills autonomous district management and control of forest act 1958 kumbang i convener matan i CFO but kadang ke Hills district forest act 1958 te gini ki an kala don lupa hapo jela jumi te hendai nakadao bentuk kai kadao bakani ka resolution ka sakut ka terpoi siapo jadi di lawara taksi ini komiti so tuna komiti kala yang bisa ni ru ban ketuk lang ni ka ya gani ka kecintip sepangga di resolution habakia rak ha komiti gubernur Malaysia ada kalau kepala nilai ketu nak jumi bahkan Malaysia ka di council kilapan kepat state government bahkan reconsider yang ni ka resolution kini ka parent act of 1927 kamlong applicable kalau long ka jingla noi ban discuss ya ka amendment ya kini ka te shikinten mena ka members berfait ka way jumut kilarai ba nginum discuss ya ka amendment ya kini ka hendai ban penban susu ba niladon lupa ka protection hapo ka 6 schedule para 31B ka ban niladon ka bor district council ka ka bor Pantauan Halor ki forest, mat ki kumta kate. Ke kumala dap keranu convener mana? Kalau don lupa kane ka ba thau ka United, ka kateng ka United Khasi and Jadi Hills Autonomous District Management and Control of Forests Act 1958. Nanu usnam 1958 ka Jadi Hills but ka Khasi Hills ni control ki forest. Lembaga ni kan, di kejing terwas ini, ban discuss ya kan amendment ya kan for Indian Forest Act 1927 kalau menoi, ni kata kau apa menai ki members berfait, nak kau kejing mut kena sobet ban penting siapa sarkar India lembaga state government, ne directly dah kembali dari delegation, ringkat bat kiwi ki para district council Meghalaya. Bandawa si sendan ba ya kini kumakalong nado lingkaw ni nakakam tekam tikani ka amendment du kamde ban tekam saka siki benta kijungi ti shushu bakwa ban hone banong ba ya ka rukom bat khando kajongi ya phe na ki rukom bat khando shabui pat kijini pina puli kini ka original parana ka krembe ya ka ki government land government forest kamu ki jaka ki putar ki badan directly apa ka jin control da sarkar te fina
kena pek pa di ki hanya hari kasih sungi ke sarkar kam long tra like no tang gitu ki kena ki baka for municipal area but cantonment but ki the say ki reserve forest the 95% jong ka forest cover hi gare hapo ka hangi ka district council the day na ta ka ka amendment kena bentak ka decision ni nak lain susul buat lah di bidang ki ka strength jui kalau kerja hanrei kat balahi nak lain ke department hi ni shimi klak kelti kau kemusyong no ni don ki facilities kumba ki yo dan ki wit paki ki kumba si government rei ni nak lain ji dan boram ni duna plat ki facilities ya ke bagi ai ki staff ni kat tingting isyam biji aduh kata-kata control ya kini ka encouragement but legal feeling dai wala taruh naik ni board berat ya ka ba ni don ni yang persia community ba nang nismat lese dan naga jinya ajmu jumpi in ya persia balle control kita kita amat strong dia kalau kata amat satu mungkin satu muka house nya Raja Pra former chief minister di Dr. Dan Kuparo nah ini gajuk kan huni lah approach ia for bilang chief minister but ila constitute ya committee apa ki stakeholder kita na kunu boleh resolve ini problem lah lesi upaya ba alam au ba dika lesi nak kita di kompetip alam au no lain kita ki jejak kerja kema pilih tip Andrei nasur buat persuau ba nalan komite akhir pilih sensitize lem ya ka mo itu baik ba ya ka government ba kakum kejengken jumi ibarit ba mata tanghang ni ha kasih jadi hills lada shi totally kiye kimi sisna ha ka wei kishno he but kakum gini perlu kita trading kita kutip bah kawai lagi kasih kan consume ko basis pa sampo ko kata kamu ada sekutu lagi yang kini kawai kisah sisna kalau sih aja sampa ko bet sisna kawai kisah but ada nisim tang sampa sih sekarang balai aja sih ko hari kasih jadi ada nisim tang sampa sih kalau poi hadu nyo nak sampo ajar kubik ke domestic consumption tang pemidon kam tu posno patah dikini ki wara ki nomor kata ka forest conservation act part kam island ya apa ba untridin kakum gujutre dikumta tengking kapa kulban kum bakitri higang di katuku isu kepada naga SPC guideline hadir ketua forest conservation act ketua bawa baki somel kita mendat tanah ke industri ini atau kalau impractical whole of Khasi Hills kedan hapo haumia whole of West Khasi Hills kedan tanah nuston harap tak kita laki waktu yang bangun ini perdatang yang oleh jengkang balik jengkangnya nanti naramrai update solution nuston dikemlong practical Kemudian ini standing council benar, begini ini komtawan, dilom dia tidur berka kompak Kynduh sahabat.